Mlithiria wa Meru TV ntukwe tete na mbere boya iri Jumatatu ya tariki 3 mweri wa 3 mwakani wa 2025 kankwatewe ni kirinte tose Meru TV muthenya bitawatiri mbabu na kinoti marete urani umwe wa na siasa akaunti ya Meru na rombete urumo na ngwataniro kinya nyuma ya koti ya ita ya mbare ya Kawira Mwangaza nkuluki na amanere timusemani jure tariki 16 mweri juna kinya baraba kuromba bakana bakwata mbaru Rigathi Gachagua. Mwandiki wetu wa Nteto Jeff Gituma katuambirire na ripoti. Nawe JR Marete umo watongeria kumaja kaunti ya Meru na rombete ya Meru hamwe na akari kwithira bena ngwataniro kinya nyuma ya igamba rya Kawira Mwangaza kwithira rikigitwa ni kiria kuga kaunti iji geta na mbere kwithira gukethira kwina urumwe na ngwataniro. Iromba riakwa ni ati twakurukia tariki 14 tweta tariki 16 whatever kiria gikethwa kirio irethro i antu bachindwe ba impicho baane kana ibachinde bethro bagiathana kiria mpumba kuromba Meru nakyo menya Meru uga kuthura konto murume na ingweti nyanto mukoki Meru no utumba kutho kiuga ati utunia metho kana kuimbia makai batu no tukare tungenti lakini tukamu tukanya agaitangoge tiawe kulingana na uria bangite twamwa kanya agaitangoge lakini natwe tukibanga tukimenya nande uria twitite niuna no ntu nukuona gwo tutetheka kwou ngwataniro ina gitumi na ntira ugo tugwatanire kenda mwana inchi yaga ngwataniro ethero erio imuntu akethwa akimenya oni mbitagwa MCA ngania kana oni mbitagwa MP ngania ndagwatanira na governor urio kethro ario gitari kenda antu bakwa banyaki kenda antu bakwa municipality kenda antu bakwa babure bomba gutetheka nona kwa ngwataniro etemenya kwithwere muromo na niyo nkugerio kani antu twithura twisupportaga antu no ntu boy biubiao tubwiri kwitha twiba supportaga na nya broad nyomora urumwe bukethwa burio na ngwataniro kethwere rumo endi na njirere kethwe gitethia mwananchi kuruki mutongeria ujo none ni gutejaniria muchemanio juiti tariki 16 nterecha mairi 3 na kinya nkuruki kuga gutina gitumi ya Meru bethira bagita guchwa Rigathi Gachagua na nande kuria Meru ni bethire bakithinga taruterero rukabanenkera ndawa na kinya kubekira mbeca muko so gwokuye mu Meru chithuganirie bubwega kuna ri kwena michemanio na mbuga kinya ningo kinotio ntumarete nomba kutha kwiruterera ndi ende ruria nkwenda turungamana rua Meru na burando uburomba na kwinyia gukunene ura ndaburombero kairi 2022 irire turunga menare tukumeitu tugatetheka ti aria muntu agatetheka ukejo twira ati ugu ndanga kenda wa nene amina antu bakuruko ethwe CS ugo wa CS sasa wa yu na ndi ngugi kuna mwekurugo atwe na atwe tugatetheka atia turi mwananchi ikyo kiurio bwiri wetho guchiuraia wa munyoro na te broad base yugwe bou bwe bakenda bwe 10 JR na itite mataro gikithure kindiki no ritie kithure kindiki kwithira kireta maendeleo maturene nikenda gituma nakyo kithirite gikigikanwa bunene gatigati ka thirikari na akari gikethira gikinyia na kinya nkuruki antu bambirie kugwata mbaru thirikari iji kari keja kuthithia maendeleo katuga kinyathira antu ibagitite gambare awa na araba igikura ciao kana na abati kwenda gwikia kura ciao there is possibilities yantu bakirakira no ntungeja kuthwa nkiona ingutetheka ketha ija shisha hii ketha ni gwita ngugi ngetho hospitali nkuona ndawa au keja kuthwa ketha education funding model ya university ketha ni gwita ngugi ketha ika capitation ya sukuru cha secondary na ya chikatha chio kinyari twateka bakwingwa no ntu bakwa kabia kuria bibionde mabiketha bigita ngugi then gutena thina muntu no ero atire tumirie inya thaimi yake iwiri thatu kanena kana tukoona kwina momentum wiri inya ntu bakwa kairi lakini as long as muntu ate kumba kuona maendeleo kinyaja yeku then utumbo mwira kathikira ngania nontu muntu no mwanka kara na wirigiro nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam Ibaya sana Jeff Gitumano ntubari botu na njira enkinyaniru na tutana mbere na Nteto cietu ntukwimwaki nyuma ya karibati mao kudeta no ntuba wa seroe na kinya kutariria mathina yara bethirite bakiona nyuma ya rweru kuitwa nende Romano Mweti orane mukaririete wa
Meru Wasco na sumirete na kuwa batila roiruru sokwa na mpwe. Mwandiki wetu wa Nteto Mwendo Laiboni iwe nasio. Na nyuma ya Karibati Mau kuthata nontuba wa ciaro entere une kwithirirwa iturarira njira yenjawa rurumano mwitonora ni murungamiri wa mbondi ya roe ya yo Meru Wasco na ciumiritie kwithetera akiwa atiila rwiru irusoko yoraro akaria umbere period yetore itethete twina challenges especially Timau ara kwithirite kwina challenge roe nontuba kwithira contractor kubwithia barabara ya kuma Timau itia Kembogo nethirite athukangiti pipe cietu nyingi muno na ntuba Timau baeta ntukuia no na batena roi lakini batu ya Meru Wasco we are committed kuhakikisha roi rucoka kiri town yetu Timau na ntubetu bakumba kuria boya kulukina kuromba kandarasi rira bae wangu ya kwenja njira bara na irie na mbondi nikendo tiela pipe iri kulukirite barabara na ite kwenyangwa kuromba ni contractors betu bara bae wangu yabo bae wangu buita barabara ne umenye kwindo ikulukirite nao tafadhali batu botu inform especially ki our schemes na tore inform office yetu every scheme to in office kenda tumbo bwira kwina pipeline yetu ikulukirite na kenda yabo kibwithia barabara bomba kumenyera pipeline yetu na kinya tsiomba kuthuka kibati mbaya ibo kumea steps irabo bati utake kenda bomba utetheria ku repair pipelines yu kenda antu betu bomba kunywa roi boya na woni na timu yetu yonde ya Meru Wasco we are committed kuhakikisha antu betu ba Meru na ara kuonde turi schemes yetu ira cionde tu service ya Meru kuhakikisha antu iba kuona roi urakubatere kuhakikisha antu ba Meru bakunywa roi ruru wena antu roi rwetu roi safi kabisa ruotumira nyumbani na irotetha cia antu betu na jirene antu betu na atu ina few challenges especially Timau we are working in utuko na muthenya kuhakikisha roi rwa rucoka kenda antu betu bomba kunywa roi na njira ya gire kiripotera Meru TV kuma bore mbita wa Mwende wa Laiboni Nkadha se mwanya Mwende wa Laiboni nontu ba riboti yeu na likibante toba Meru TV na Dhere FM tukuya egoro ne baraliungi tekaniseni ya harjiye mulare harabara watirogeni ni ashirika ba kanisa ing harabara ureti asiari wikasi ana kanisene nikenda ukurwa Kirundu mwandiki wetu wa Nteto Mukiro Nkonja na Siankiluki ni kanisa ya RGM Lare na rande kibanje toba Meru TV na Dhere FM bakoliongereta kanisa yintu kwerware ende ashirika ba kanisa yinne bona netie kenokyo bangweretwe nora Meru TV tuliongereta kanisene na tomba kwethirwa twetumeria antu abainge na bakipokea moyo wa urekerwa mesia ngacogeria Meru TV na Dhere FM fratanite yonthe nkatho no ntubwa kwithwa baria mwa batwe tomba kuibwa injili tomba kuibwa ora Jesu athambirie mesieto imwe na ria kwana tunganite na Meru TV na Dhere FM lebo ndina kuwirwo kwingi sana na kunene sana ria ndona watangazaji betu bara nyantisie baba ingine bathikira cia radio ne nkabona TV ne lakini leo ni arinda abona live ndina kuwirwo kunene no ntoba kinya utwakanya ka kubukomba niko thobokia nesa injili yetu ya kurekero komesia kenda yombo kinyila nto baba inge TV kudwa turiamo kanisa neto ya Lare tukuwa boya pio nonto pagodwa ntomeri yeto wo mipokea ningo tikio kulugera bo ikapokewa ni Meru ni Kenya yonde wapoke ntomeria msama wa dhambi Oreu na babakiari ndi bayinyelete muno thaya na barimisie asiari bombe ne ko bamenyera baketha beitonya thia kemetugo eme dana be musie umba ni kwithwo ifuatilia ana injereire kuba wita ukethero ni kwithwo kirukire mwana aria urakwenda kana aita kura kuonde akwenda bila kumenya njere kwa wita kono bati kwithro ekinya re mwana waku ukamenya ni ari kwa kwithro aita kenda mukarire yo awe yumba ni kwithro ywe sawa na kenda kinya kithomo kyawe kimba witora kwagirite ni kwithro kwina manto maingi muno thai ya kwithro yepoteza na betu
kwina ana beto baita kinya ke ulevi na muno ana beto to ba ritane wita kanisene tukaria pastor batu bila tukwalimisa aciari na nonto bwana bai mucithai atubelimisa na bamenyero bobo ya mwaka bacoke cukuru nonto itayari ana baingi muno bakumake manjaribu ende nonto turi aciari twe pastor ba mucie batu tumenyere ana beto bobo ani kenda bakure bena ndithamu nonto mwana wa Mukristo atani kwithirwa ena tabia imbe ani kwithirwa mwana umurekeru na mwana wena wono kyo igete metire ya aciari bawe rutanwe ndatwe nabo mucie Portano manto ameya tukarekana bedwa ibo tanga yena utonitio tuko tukarekana bedwa nyebo itani nanto wala batu basauri manto yara ya meya kede mwana no shukuru abati kurianera mwana ngo shukuru na kede mwana no shukuru madaya makuya kinya mwana kedwe makuine kinya babu aciari okedwa bokiana kairana shukuli cienu bolo shukuli cio itaci mathomo ani Portano boya kenda tukomba kweruo na kinyawe Royiro waku ukomba kwerirwa wina mwana mana tene family yaku Eburanke ndo shauriana beto ni baimenyere itenere beruthene bemucie na ginya aciari bete ambere kumenyerana no bafuatilia kenda bagigishana besawa na naiba guthoma boya especially thomo bioro ya thai sukuru ingi ana betho bageri baisima uku na batena manto amaingi na umucie thairo na cha talent ye mwana ateona kanya kawita kukumanya ke manto yange thaira utumikira talent yege ena nafasi embe amuno nye kumenya na Murungu through talent kwa hivyo talent kwena na barabomba kuria gukilukira kanywa kwena mwana ora wina talent yege kwethio ntu kwa aciari tweri koleli talent ciana Gay report na Meru TV makanisene RDM la regemena beta mokiri onkonja na tutana mbere na ntito cietu mubunge wa Ikuru kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindo natangazite mibango ya wiki muswanda mbunge nene yokoni USAID nikenda kwa rede tonya strato tini USAID a Kenya nkiloki na tarede tieto mikio swira ntaira untobo nikenda akari baeta na mbere kuguneka ndagara weguna na utaredi ankiloki Mjumbe mwekora kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindo akiaria iguru ria ngema ya uthungu ya Amerika USAID ira yeberio buru akamthi iguru ni rais wa Amerika Donald Trump naugite ngema ino nithiritwe ria kiguni muno kiria Kenya Kano kirumete Amerika ikyo gyatema kinya tuona ndawa cia HIV twara toto sponsor wako kijiba njonji mwapo matababu kuona message kirika kirutha na ara kinya library ukona nto bakiza kiema nto manta nena mugambo ukona nto bagi sponsor tuona turatukia manto mapo kuona makurigire manto mo kimu nto bibi to magirona gubo kumenyi bo baretaga bio na daino Trump arugira tiende na werenuka ire no Trump arugira tiende na werenuka ire uri mo chonko na manto make arugira tifandi Kenya kaire utiembesa kareta Kenya kaire gende Susan akiwa kaira muswanda munge wa kuraithiria baraba ithiritwe bakiguneka na mutaratara uyu wa USAID nonto wakagitani gakakumore berio batigitwa tanantigwa nara sembra nke wande frontline kuira kinyaki uri na kuria thirikare na taye bangite eseti kegena daino ki emergency ukwa gento yeto emergency ino wana ti ora mbere rwa yora riri kuri tukuburombera irio astuki ndare kwa asal ndikona ka tukona tirio tubureterani burumaga lakini thirikare nicoke kaire eseti kento geta wa emergency yo shugurekera tona totora ni chundrenzo mtu kwinga tu daino kana gatona gina kana gatona ethe kana gatiyebuka biete Narankuru Susan ugite barabara ingekete nene najeba murimo wa mukingo aramo taratara wa ndawa cia kinya gugombeta kugituka kuma kirenkiama ino ndawa cia HIV ndawa cia ukimwi na into byabirigagiria mantu mumo ukimwi shuzini singe cia mere tukabashugurikira tukabaria tiro twakurea na tugaseti kinya ti ukigena twa community yako ya kwamba bakona ndawa cia kunywa na bakarabo kabamukia kabacia rwe na cia bakaribu no bathiete bwana wilu sikaora ana bamupo kuona kinyoko be primary bamwe they are positive ibura bakunywa ndawa butamenya na uli chori bukona kana kamtu kambirie ko boba na butiko meakana ndawa kanyunya so tugetera thirikari bangana tuti community tubangani manto tam na tukare ni bwega kirekeria mujumbe ojo mwekoro Susan na uretia mugongo gutigeria bakurekeria na baokwe bunga na rwangiro anyways ara ugete murandi ojo no keguni muno kiri hana wes eredi kumandi wetia mwana kwe wena ndi wetia kana na iwe na rungu 24 years and below na iwe na good conduct kwa tena good conduct na kadeka chwa karisiti kara akwebandikithia
emde mwana wa NUS arethi agatrainwa wewe ereganera certificate yakarutwa certificate nando weko twirete kankari nike na B- B ya university arugia nambe athi NUS 6 months ru NUS ya mwira university yongwa ana baba arethi bakarutanwa course bakarutanwa engineering na kila kitu unafunzwa free wadi TVET wagwe miaka 3 kathomzo miaka 3 wadi university kwa umore kandeti tafadhali tunyana beto NUS bare kia thino thirikari riuga 85% ya bara bakayuka kwa njeshi baba bakayuka kwa KWS Kenya Forest na bubange bonde beto kwamba kukia cream rayumete kwa NUS kumagejiga mungeke Tharaka nkiripotera Meru TV rietoka mbita ndagara waiguna na riboti ni tukinyithia muthia ayo nteto cietu katho cia mwanya kiri bara bonde bombo kinyanithia nteto cia Meru TV muthenya ngakwendera kaita katho ngi kaujori ni thari mubia murungu mwininya bitawa tiri mbabu.